Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Куршап базарында малдардын алды сатуу баалары кандай экенин билип бермекчибиз. Каналга жазыла кетиңиздер. Касация келсе алдына кечирим сурайбыз. Бүгүн 1-июнь. Анда эмесе биз баштайлы. Туугандар, бул сатылыптыр 34 миңге. Азыр алын деп жетелеп чыкты. Кунажын көрүп турасыздар. 34 миңге сатылыптыр. Азыр боз. Туугандар, бул 65 миң сом болот. 3 торпоо экен. Торпоо эркек экен. 7 литр 8 литр sütü var. Kemi var da 65'ten kıyılı. $65 so'm onlar. Bulgun ağacında 50 ming so'm. Birinci torpaq ekan, torpaq erkek ekan. 7 litr 8 litr süt çıgat. Görüp turasızlar. Bu Jashoy birinci torpaq. Bu tarlalarında 50 ming so'm deydi. Hatta urganchigan birinchi torpog'i 6 litr 7 litr sütü var. Bu unacın birinchi torpog'i olgan, torpog'i erkek 46 ming so'm deydi. Arzon ele. Sütü yaxshi ekan. 7 litre 8 litre sütü var. 41 mingga geldi berbeydi hazır bizning aldığımızda. Bu da 60 ming so'm. Birinchi torpaq olgan, torpaq urg'achi. 7 litre ile 8 litre sütü var. Ko'rib turasizlar, uy cho'ng, birinchi torpog'i uy cho'ng ekan. Yoshi cho'ng emas. O'zi pog'dasi cho'ng ekan. 60 ming so'm deydi. Doluydu 55 ming 4 torpaq ekan. 10 litre sütü var. Torpaq urg'achi ekan. Torpaqning uy sütü torpaq yaxshi ekan, ko'rib turasizlar, semiz. $55 ming so'm deydi. Doluydu 70 ming so'm deydi. 3-chi torpaq erkek ekan. Torpaqni ko'rib turasizlar. Sütga to'ygan, semiz. Uy o'zining 10 litrgacha sütü var. Bizning aldığımızda 58 ming so'radi, bermedi. 70 ming so'm deydi. 3-chi torpaq ekan, torpaq erkek ekan. Doluydu birinchi torpaq ekan, torpaq erkek ekan. 65 ming so'm deydi. 7 litr 8 litr sütü var. Buydu 65 ming so'm deydi. 5-chi torpaq ekan, torpaq urg'achi ekan. Buydu aylanib ko'rsam. Buydu ko'rib turasizlar, cho'ng uy. 10 litr aşağı sütü var. $65 milyon deydi. Tuğanlar uy desitine Jashoy torpaq urg'achi ekan, 5-chi balasi. 10 litr aşağı sütü var. Tuğanlar bu birinchi torpaq ekan, baylangan emas uy. Tevadat janna arsa. 55 ming deydi, 46 mingga bag'ildi. 46 mingga bermay turadi. Torpaq urg'achi. 5-6 litre sütü var. Bu baylangan emas ekan. Hazır barsak tevip qarmat bayladı. Bu uylarda 70 ming so'm deydi. Onda birisinin 4-chi torpaq ekan, birisinin 5-chi torpaq ekan. Bunda qara жатқан torpaq urg'achi, nari alasi erkek ekan. Uyların sütleri 7 litre sütü var, garanti. Adam ko'ptile chiqadi. Torpaqni ko'rib tursa, torpaq o'ta so'nli ekan, semiz. Buna жатқан torpaq narxisining balasi. Bunda 70 ming so'm deydi. Buni 10 litrga change sütü var. Torpaq erkek ekan. Torpaq oyog'ina so'miz, ko'rib turasizlar, son semiz. Buna 270 ming so'mdan deydi. Bu birinchi torpaq ekan, 49.200 bag'ı ochadi, berbeydi. Torpaq urg'achi ekan. 7 litr 8 litr sütü var. Birinchi torpaq uy yosh. 49.200 beradi, berbey turadi. Bu 5-chi torpaq urg'achi 70 ming so'm deydi. Bu cho'ng uy действительно. 10 litr aşırı sütü var. Bu targ'ilga 43 ming so'm berbey turadi. Hazır boz 43 ming berbey turadi. 55 ming so'm deydi. Iyisi.
Бул кулачында 50 миң сом дейт. Базардын эң алдыңкы кулачтардан бири жалгыз эле бой. Боосу боз эмес, аны билбей атат. Малды көрүп турса действительно жакшы кулачын. Семиз экен. 50 миң сом, 30дан жогору беришти, бербей тамдап атат. Бул малды 65 миң сомго 3-чү торпок экен, торпок ургач экен. 7 литр, 8 литр sütü var uydun. Бұл сары бұқа 1,5 жашта екен, 40 миң сом дейт. Боло турган жери анан буга болбой калат экен. Бул баглан бука эмес, кородок эле бука, жөн эле жүргөн мал менен. Бул букаларды 50 миң сом дейт. Ортодо букасы кичинерээк экен, анан 45 дейт. Уступкасы кыйла эле бар деп канча сураганын айткан жок. Бул букаларды жана кородо жүргөн букалар багылган эмес, өзү семиз, көрүп турасыздар. Бул эки чоң букага 45 миң сомдон бериптир, бербедим деди. Бейсин айтышы боюнча, бул кичинесине канча бергенин айткан жок, кичинесине берген жок деди. Чаң эле кирдик деп. Ошол эки букага 45 миң сомдон бериптир, бербей атам дейт. Бул жалгыз торпок 25 миң сом дейт. 21,5 миң берди деди, эркек экен. Ургач торпокто 19 миң сом дейт. Тугандар, бүгүн бир жалгыз торпок экен, 17 миң сом дейт. 15 миң сом берди, бербей атам деди, эркек торпок экен. Бул кунажын 52 миң сом дейт, торпогу менен, торпогу эркек экен. 7-8 литр сүтү бар, биринчи тушу. 52 миң сом дейт. Торпогу эркек экен. Бул эко. Тугандар 90 миң болуптур эко. Кунандар эко тең эле. Эркек экен. Эко 90 миңге алынды, азыр ошо алып чыгып кетип атат. Бул ургачы тайлар. Бул чоңуну 40 миң сом дейт, наркын 27 миң деди. 27 миңге багылды, бербедим деди. Бул кичинесин 27 миңге багылдыр, бербей атам дейт. Эко тең калта тайлар. Тугандар, бул 6 түштү ой экен. 9300 сааты бербеди, 11 миң сом дейт өзү. Жалгыз баш эле. Ар жактагысы картан кой экен. Тишин майдалап койгон, наркы козусу эркек экен. Жанында козусу эркек 9 сааты бербеди, 12 миң сом турат. Бул жанында 7,5 миң сом, козусу эркек экен. 7,5 миңге бербеди, 9 миң турат. Наркы 7,5 миң сом бербейди. Бул кой 4 түштү кой экен. 8 миңге турат, 7 миңге сурады бербеди, семиз кой, 300 турат. Багылган семиз кой, жемне турган. Бул эки түштү кочкорлор 66,500ге кетти. Барды 5 көп турасыздар, семиз. Семизин көрүп турасыздар. 4 түштү кочкор экен. 13 миңге сатылды. Көрүп турасыздар, семиз чоң. Ардына караганда уйругу дагы чоң экенин көрүп турасыздар. 13 миңге сатылды. 4 түштү кочкор. Oğuzu, burgaçı, 5,5 kilo bermeydi. Baba oldu, 5,5 mingge. Бұл алда тұрған 2 түшті қой екен, 6300-ге алынды. Бұл артындағысы 4 түшті 5 мingге алынды азыр. Базардан алып шығып кетіп байлап қойды. Бұл қой еркек 85,500-ге сатылды, азыр алып шығып кетті. Qo'z erkek ekan. Bul qo'ydan sotildi 7400 ga. Yurotaylar akalar. Qurg'anmoq yursin. Yer 4 tushdi qo'y sol 7400 ga sotildi, hozir olib chiqib ketdi. Bu qora qo'y 2 tush ekan, 8000 so'm, semiz qo'y. Narxi 4 tush. Aqarlash ko'p qo'y. 4 tushda oldinda 8000 so'm. Bu iki qo'z qo'shqor 9000 so'rab berib edi. Ekoni qo'z ekan, yetishib zelek. Bağlamamız orada yürüyen bozlar. Bir de 9 metre olarak beribeydi.
Бул көк кой менен бирөң койду булар кочкорлор, то есть экөөнү 13 миң сурап атат. Шуну 6,5 миңден турган кылабы. Бул деле тишпилер коз кочкорлор 7 миңден дейт, экөөнү 14 миң сурап атат. Экөөнү 6 миңден сурап бердим деди, 7 миңден дейт турган турат. Коз кочкорлор. Бул 2 койго 15 миң сом турат, барысы 2 тиштүү кой экен, бул 4 тиштүү кой. Багылган самызолдон экөөнү 15 миң сурап атат. Бул 4 тиштүү койлор экен. 8,5 миңден дейт, ар бири 88,200 сурап бербедим деди. Эми жалган айтты бир гана Алла гана өзү билет. 8,5 миңден 4 тиштүү койлор. Бул кооз экен, солук. 6,5 миңден кичине берсеңиз берем деп, 6,5 миңге бербей жатат экен. Бул 4 тиштүү койлор экен. 8,5 миңден дейт. Темиз багылган койлор. Бул кичинесин 7,5 миң сом дейт. Булар 4 тиштүү кой. Бул козуларды сары менен караны 3,5 миң сом дейт. Бул өзү жалгызы 2 миң сом. Бардыгы эркек экен. Бул койлорду экөөнү 15,5 миң сурап атат. Наркысы 4 тиш экен, беркиси токтонуп калган, тишин майдалап баштаган. Экөөнү 15,5 миң сурап атат. Койлор семиз багылган. Бул козу кочкорго 51,100 бербей атат. Үчүнө кичине берсең берем деп. Козу семиз. Бул козуларды 6 миң сомдон. Бул сургач экен, наркысы эркек. Козу тиш элек 6 миңден. Ана бере бергин аны сен. Эки козулар ургач экен, тиш элек козулар 5 миң сомдон дейт. Бул козуларды 6,5 миң сомдон дейт, ургач экен. Төртөө тең. Бул козуларды 5 миң сомдон дейт. Ката үчөт тургандар. Үчөтөн эркек экен, кочкорлор, кооз кочкорлор. 5 миң сомдон. Бул сары кой 2 тиштүү кой экен. Азыр 6 миңге алынды, онда 6 кетебиз байлап койду. Бул 4 тиштүү койлор, экөөнү 12 миң сурап, 10 миң берди, 50 бербеди. Койлор бородого койлор, семиз бирок. Бул койлор сатылат экен, 6 миң сомдон дейт, козулар менен. Козулар эркек ургачы, 4 тиштүү койлор 6 миң сомдон сатылат экен. Бул 2 коз кочкор, экөөнү 6,5 миң сурап атат. Экөөнү 6,5 миң сурап атат. 2,5 миңден 5 миң бербей атат. Бул жерде 5 коз кочкор койлор ургач аралаш 4,5 миңден сурап атат, бербей атат. 5 ана. Октун мага 5,5 бересиң деп бербей атат. 4,5 миңден сурап атат.